Puin October ni som ni pali sang ni som pariathian siam tu pathian le mi pui te ma a an huaya rin om na thutiam zong zong hi ka zo tlatang ti ka puange ring de no pakhat na Zoram People's Movement ZPM chuan kalphung thar nei mi pui sarkar ramle namdam na sarkar langtang le let na laka film sarkar siamatum ti hria in candidate kani laile MLA kani nuwa po heng tele ZPM thuthung le election manifesto a chuang zong zong te khereng le wan tlat chungin thil ka te thinang panhni na candidate kani lain Mizoram People Forum MPF kai hruai na le Election Commission Model Code of Conduct ka zom tlatang pathum na kan ni chuan ZPM candidate kani awangin ZPM a thunei tu thu ka zom anga kadin mun atana an ruat apiang pomin mo phur na chu rin om takin ka hen zelang palina nomination ka file ruala chumle paile thil hudang inle lo assets ka zia na declaration of assets ka thelu copy chu kar khat chungin wal upapang sil secretary nena ka thelu tanga hei hi lemlet na in nam noya rin le pukani thula le chu danga man karem ti e pangana chung le khat ma ni mi le sa le midang tu te po du sak bi na laka kain thiar fi mang rukna Paul dang ne na tho ho le in zom chung changa te ni na le din mun chung changa te ZPM a thunei tu thutluk na apiang ka zomang pasari na eng huna po ding ila danin ham that na mintek chunga kanunga nga kadin hun awanga ham that na le lok na siam chop the thil dang reng renga kain nam noi lovang pariat na herin om na thutiam te hi khiat thiam dan inang lo ole hello mome